салом ва рӯзатон бахайр бошад бинандаи азиз. барномаи навиди бомдодӣ аст ки бо охирин хабарҳо аз радиои Озодӣ тақдими шумо мешавад. ман Шаълои Абдулло давоми 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳӣ мекунам. имрӯз 10 август аст ва соат дар душанбе 11. сархати хабарҳо. ҳушдор аз хавфи сарозия шудани паноҳҷӯёни афғон ба Тоҷикистон. ҷамъбасти размоиш дар ҳарб майдон ва нишонагузории марз бо Қирғизистон дар душанбе баррасӣ шуд. дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ё ОДКБ гуфт харҷу марҷ дар Афғонистон хавфи сарозия шудани паноҳҷӯёни зиёдро ба Тоҷикистон бештар кардааст. Станислав Зас рӯзи 9 август дар Арманистон ба ин мавзӯъ рӯй овард. Вай гуфт пас аз берун рафтани нерӯҳои Амрико ва муттаҳидонаш аз Афғонистон вазъият дар ин кишвар ба таври назаррас бад шуда то рафт хаос ё беназмии комил ҳукмфармо мешавад. ин ҳолат мумкин аст хатаре ба Тоҷикистон омадани паноҳҷӯёни зиёд ва вуруди созмонҳои байналмилалии террористиро ба вуҷуд биёрад, афзуд дабири кул. Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки Тоҷикистону Русия, Қирғизистону Қазоқистон, Арманистон ва Беларус узви он ҳастанд, як идораи зери нуфузи Кремлин аст. Аз он пеш 6 август намояндаи доимии Русия дар Созмони милал гуфта буд, кишварҳои Осиёи марказӣ аз эҳтимоли ба қаламрави онҳо дар омадани ҷангҷӯёни афғон зери пӯшиши гуреза ва паноҳанда нигаронанд. таи ҳафтаҳои охир садҳо сарбозу паноҳҷӯёни мулкии афғон аз Толибон ба Тоҷикистон фирор карданд. мақомот гуфтанд сарбозону баъзе аз паноҳҷӯёни мулкиро ба Афғонистон баргардонданд. қисми дигарро дар минтақаҳои марзӣ нигоҳ медоранд. айни замон дар чанд вилояти ҳаммарз бо давлатҳои Осиёи марказӣ дар Афғонистон ҷангҳои шадид идома дошта, бахши умдаи аз марз зери назорати Толибон гузаштааст. намояндагони ин гурӯҳи ҷангҷӯ чанд дафъа гуфтанд ба кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ворид намешаванд, аммо нигарониҳо боқист. дабири кулли созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳам гуфтааст вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистонро бо диққат пайгирӣ доранд. пештар фармондеҳи ситоди муштараки созмон гуфта буд ки Тоҷикистон бо кӯмаки фанӣ дар марз эҳтиёҷ дорад, аммо зарурате ба ҷалби нерӯҳои дастаҷамъии созмон нест. Русия ки дар як пойгоҳи низомиаш дар Тоҷикистон то 7000 афсарро мустақар намудааст, мегӯяд ҳозир аст дар ҳоли ноором шудани вазъият дар марзи Афғонистон аз нерӯҳояш кор гирад. зимнан субҳи имрӯз дар ҳарб майдон марзи Тоҷикистон Афғонистон машқҳои муштараки низомии се кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Русия натиҷагирӣ карда шуд. дар ин тамринҳо ки вобаста ба вазъи Афғонистон баргузор шуда буд, ҷамъан 2500 сарбозу афсар ва наздик ба 500 техникаи ҳарбӣ истифода шуд. машқҳои низомӣ аз 1 август оғоз гардида, мақомот мегӯянд тамринҳои асосӣ давоми 6 рӯзи ахир сурат гирифтааст. ба гуфтаи ҳамкорони мо ки феълан дар он ҷо қарор доранд, 25 адад авиатсия аз қабили чархболо ҳавопаймоҳои ҷангӣ, 500 адад техникаи зироҳпӯш ва дигар муҳимоти ҷангӣ оварда шудааст. дар изҳороти ситоди ҳавзаи марказии нерӯҳои мусаллаҳи Русия гуфта шудааст ки як гурӯҳи ҳавопаймоҳои ҳамлакунандаи Су-25, чархболҳои ҷангии Ми-24, инчунин чархболҳои баробари навъҳои гуногуни Ми-8 ба ширкат дар ин размоиш ҷалб карда шуданд. дар марҳилаи асосии машқҳо пилотҳо бо ҷустуҷӯи пойгоҳҳои пинҳонии душмани эҳтимолӣ машғул шуда, онҳо ва ҷойҳои ҷамъомадии нерӯи зинда ва техникаи душманро ҳадафи зарбаҳои мушакӣ ва бомбаборон қарор медиҳанд. масъулин мегӯянд ҳадаф аз баргузории тамринҳо санҷиши нерӯҳо, тақвият ва ҳамоҳангии нерӯҳо алайҳи гурӯҳҳои ҷангӣ мебошад. давоми рӯз дар сомонаи мо метавонед дар ин бора гузориши муфассалро бубинед. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. расонаҳои расмии Арабистони Саудӣ навиштанд, мақомот барои ҳар кадом хонаводаи пизишконе ки дар мубориза бо вабои коронавирус фавтиданд $133,000 пардохт мекунанд. дар хабари расмӣ омадааст, ин маблағ ба ҳамаи пизишкон новобаста аз он ки дар беморхонаи давлатӣ фаъолият мекард ё дар беморхонаи хусусӣ шаҳрванди Арабистон буд ё хориҷӣ пардохт карда мешавад. ҳукумати Арабистон гуфтааст, пизишкони фавтида барои ҳифзи сиҳатӣ ва амнияти шаҳрвандони кишвар ҷони худро қурбон карданд. дар он кишвар то имрӯз 8320 мавриди гирифтории пизишкон ба вабои коронавирус сабт шуда, маълум нест чӣ теъдод аз пизишкон дар натиҷаи гирифторӣ ба вабо фавтидаанд.
در شهر سرافشان ولایت سوخت تشخیصگاه نوی ویروسولوژی برای معاینه‌سازی بیماری کرونا ویروس به استفاده داده شد. در این باره خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت خبر داده است. با اطلاع منبع این تشخیصگاه از جانب صاحبکاران محلی و با دستگیری شهرداری سرافشان بازسازی شده امکان دارد در یک شبانه روز 150 و یا 200 تحلیل گذراند. تا امروز نمونه تحلیل گمانبران کووید 19 برای تشخیص به دوشنبه ارسال کرده میشد. فعال شدن تشخیصگاه در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان از گرفتاری 69 حالت نوی بیماری کرونا ویروس در شب گذشته خبر داد. در عموم به اطلاع رسمی بیماری همگیر به 15583 نفر سرایت کرده باعث به مرگ 122 نفر گردیده است. مقامات درباره شفا یافتن 97% گرفتاران میگویند، اما شبهه ها به درستی آمار همانا باقی است. بعضی از ساکنان و متخصصان باور دارند شمار رسمی بیماران و فافزیدگان بیشتر از این است. در حال حاضر شمار گرفتاران به کووید 19 در سراسر جهان رو به افزایش است. یکی از سبب‌های بیشتر شدن گرفتاران را سازمان جهانی تندرستی به نوع دلتا کرونا ویروس ربط می‌دهد. در دوشنبه مسئله تعیین و نشانه‌گذاری سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان بررسی شده است، ولی مقامات تفصیلات آن را آشکار نکردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید جلسه گروه‌های کاری توپوگرافی دو کشور از 4 تا 9 آگوست برگزار شد. پس از انجام ملاقات پروتکل داخلدار امضا گردید، خبر داد سامانه وزارت. مقامات با نشر یک عکس از جریان مذاکرات گفتند واخوری در فضای دوستانه و روحیه همدیگر فهمی برگزار شد. فعلا تفصیلات ملاقات و بحث جانب‌ها به ما معلوم نیست. قرار است ملاقات نوبتی در قرقیزستان برگزار شود. درازی مرز تاجیکستان و قرقیزستان 970-980 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتر معین و نشانه‌گذاری شده است. منطقه‌های دیگری بحثی که از آب و زمین و چراگاه عبارتند هر چند وقت سبب زنازنی و تیرپرانی ساکنان و نیروهای دو کشور میشوند. پس از یک چنین زده‌خورد در روزهای 28 و 29 اپریل امسال مناسبت دو کشور به سردی پیچید. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان در این مناقشه 19 نفر کشته، 87 کس دیگر زخمی شدند. قرقیزستان از کشته شدن 36 نفر و مجروح شدن 189 نفر در این درگیری خبر داد. مقامات هر دو کشور یکدیگر را به شروع جنگ متهم می‌کنند. با گذشت یک هفته صدمه چرخبال در ناحیه ونش تا حال جسدی سرگئی تیونین خلبانی این چرخبال در بلندی 5000 متر از سطح بحر قرار دارد. سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که این نهاد و دیگر وزارت اداره‌های داخلدار کوشش می‌کنند که هر چه زودتر جسدی خلبانی هلاک شده را به دوشنبه انتقال دهند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده با نشر خبرنامه گفت چرخبال روز 4 آگوست با مقصد نجات دادن سیاحان روس رفت که در پیلیخ فیتچنکو به یاری محتاج بودند. به گفته منبع ساعت 12:10 چرخبال از رادار ناپدید شد و بعدا معلوم شده است که چرخبال در بلندی 5000 متر از سطح بحر در نزدیک پیلیخ خرسون نشست اضطراری کرده است. در پی سقوط چرخبال یک نفر به هلاکت رسیده، 4 تن دیگر مجروح شدند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند 6 سیاح روس، 2 هیئت پرواز و 2 کارمند شرکت پامیر پیک به دوشنبه انتقال یافتند. همه آنها در حال حاضر زیر نظارت پزشکان قرار دارند. بخش یک روزه تاریخ را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 آگوست را فرا میگیرد. 10 августи соли 1990 аввалин ҷаласаи ҳизби демократии тоҷикистон таҳти раҳбарии Шодмон Юсуф баргузор шуд. ҳизби он замон бо нуфузи мухолифи ҳукумати шӯравӣ дар тӯли 10 солаҳо бо тағйироти стратегиву буҳрони раҳбарӣ рӯбарӯ шудааст. баъди зиндонӣ шудани раҳбари собиқадори ҳизб Муҳаммадрӯзии Искандаров мавқеи ин ташаккули сиёсӣ заифтар шуд ва ба яке дигар аз ҳизбҳои рӯ ба ҳукумат табдил гардид. 10 августи соли 2017 бар асоси ислоҳот ба кодекси одоби варзишгарон ба варзишгарони тоҷик доштани риши баланд ва пӯшидани либоси мазҳабӣ манъ шуд. чанд сол пеш аз ин Парвиз Турсунов бозигари тими хайри ваҳдат ба далели риши дарозаш ба сабқати футбол роҳ дода нашуд ва ин баҳси зиёдеро ба по кард. фаъолон ин қарорро иқдоми дигари мақомоти тоҷик барои маҳдуд кардани озодиҳои виҷдон маҳкум карданд. дар тоҷикистон 10 август рӯзи варзишгарон аст. дар ин кишвар даҳҳо намуди варзиши касбӣ таълим дода мешавад.
вале барои дастёбӣ ба қуллаҳои баланди варзишӣ мутахассисон аз камбуди шароити мусоид ва зарурати маблағгузории шоиста ба варзиш мегӯянд. иди касби муборак. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 10 август чунин эълон кардааст. бинандаи азиз, инҷо расидем ба поёни барномаи навиди бомдодӣ. иттилои аз ин бештарро дар сомонаи мо бо нишони cw.azodi.org ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. фардо дар ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳдор.